So what do people get completely wrong about you? I'm a commercial sex worker. Yeah. Abin da mutane suke cewa kenan. Da na samu kuɗi, that's the source of my money, this and that. God. So they think they like 100% think that you're... 100%. Go to my comment section. You will see. What's my comment section? That is sick. Because, like, most especially lokacin da aka bani mota. Ai, kaza ta yi. Kaza ta yi. Oh, inna lillahi. Yes. I remember that time. So much negative comments. And let me be sincere with you. Wallahi, when they say mota, I've never seen him. Once. Ban taɓa ganin shi ba. Muna dai waya ne kawai. Waya kawai muke yi. Kawai, hello, Rama. Ina son sai takalma. And me, I value my business. Yeah, of course. So, idan mutum zai sai abu a wurina, ko ya kankantan sa yake like ina iya duba masa. Yes, yeah. I'm a Yoruba, so na sai da business. Ba ki raina. Ba na raina.